Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntago twabura kugaruka by'umwihariko ku mubano n'abaturage cyangwa se n'ibihugu duturanye hano mu karere. By'umwihariko ariko tugaruke ku kibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona inzira yo gusubiza ibintu mu buryo ifata igihe kinini. Hari ibiganiro byagiye biba, yaba ari ibya Nairobi, yaba ari ibya Rwanda, ariko ubona ko birambiranye. Handi umuntu ashobora kwibaza kubera iki nta gikorwa, kubera iki bya biganiro biba amasigara cyicaro kandi tubyumva buri munsi. Se bizaguma gutyo kugeza ryari? Nanjye ntabwo mbizi, kuko ibyinshi bituruka ahandi. Ibyinshi niho n'ikibazo kinini kiri nk'ikibazo cya Kongo. Erega abantu bavuga Eastern Congo, ukibwira ngo ni ikindi gihugu. No, ni Kongo.